ijwi urabyumva. Yesu aba muri wowe ubizi ataba muri wowe urabizi ko bitubwiye. Shaka rumba wumva ukunda kene Yesu n'uwizera uzikiganza cyawe. Ubwa nakirwa urukundo rw'Imana ko ari mwidini kanaka. Abara ko musengera ahantu kanaka. Kubera Yesu wamwizera ko ari mukiza muri wowe. Ubu ndakeneye ko bari ibyaha byanje mu rukundo rwe rwuzuye. Tuziganza cyawe dushimye gusenga. Imana iguhezagiye. Imana iguhezagiye bashiki wanje. Imana iguhezagiye. Hakaba n'undi tuziganza dufashanye gusenga. Utahe wakanya kiteri nawe nakugorotse gahe imbere mushiki wanje. Ingo gahe imbere ubu yadugije ukuboko. Ingo dufashanye gusenga. Hakaba n'undi ari mu kibanza utinye ngo barantwenga. Naho gutwenga. Naho gutwenga. Naho gutwenga, naho ushaka gutwenga, naho gutwenga gutwengana. Umuntu bategekene kwa ko umwami Yesu aduzigaza ciye. Uduzigaza cyane muti umwami Yesu ndashaka kwizera Yesu. Reka tumufashe gusenga. Kubona umugoro. Kumaye ubuzima bwawe. Ko muzi bwa kabiri. Ko Yesu mwana wawe. Batarabanza kubuzima bwawe. Urakoze kwinjira urukundo rwawe. Unyuze mu mutima wawe. Nose ubuzima budashira. Izina ryawe sinzi. Amen. Kadawa mashimeshi Yesu. Ushobora kuba wakoze mu kibanza wakunye mu kibanza uhagaze ugatinya twafise chance ya kabiri ukaba ushaka gusenga ngo wakire Yesu ingoga y'Imana tugufashe gusenga urumva karabana ko baratinya ingoga y'Imana tugufashanye gusenga mu mwaka Yesu wawe mukiza taje byabara ko twumva ubutumwa mugabo tuzatumira abantu kwizera iyo cyo dukomeye korane gipfuye ingoga y'Imana tugumwaka Yesu wawe mukiza mu buzima bwawe. Shaka no munsi shaka usengera umuntu muri kumwe shaka usengera umuntu muri kumwe hari abantu bari ngaha bakomeretse mu mazi imyaka myinshi mukuze mbere bamwe muranakuze mu myaka mwakomerekejwe n'ababyeyi banyu bakomerekejwe n'imiryango yanyu hari abantu bamwe bamwe no kwipfuza ko abantu bamwe bopfa mu miryango yanyu ababyeyi banyu abantu mukorana ahantu babahemukiye mwari mukibasha mu mitima yanyu babahemukiye bakora ibintu bibabaje ku buryo mu mengo yopfuma apfa. Ndashaka mu izina rya Yesu usenge wature shaka utangure wisengere wowe ubwawe n'akanwa kawe hama waza gusengera uwo muntu mufatanye amaboko wewe ukaba wumva umuntu ufite Imana ashaka kumubabarira ndasenga muri mu Imana no mu Yesu wagendagende akiza aruhura abohora umwature ko umwiyature bwa mbere ufite Imana kuko ndagwawe ndashaka kurugenderamo ndashaka kuba mu buzima bwawe ndashaka kuba mu mwitegevyo wawe ndashaka kuba mu karuhuko kawe ndashaka kuba mu isabato yawe ndashaka kuba mu byizigiro byawe ndashaka kuba mu kwitegevya kwawe umusengere wiyature uwo muntu umurekurire ubivuge n'akanwa kawe ntutinye kubivuga urabazi urabibuka mu kanwa kawe umutima urabyibuka hari abantu baba barabaye byore ngaho baragira ibyafura mbi barafashwe nabi kubyo mwiyanga ukaba kumenya Imana wari hehe igihe bafata ku ngufu ushobora kuba umukobwa wafashwe ku ngufu cyangwa umuhungu wafashwe ku ngufu nabyo birabaho ku isi ukaba warafashwe nabi ukagenda wiyanga mu mutima cyangwa warahemukiwe no mubakanye ahaguhemukira cyangwa ukamuhemukira na wewe ndashaka usenge ukuta Imana namurekuriye mu izina rya Yesu. Hari n'abantu bapfuye mucana mu mitima iwanyu mwemu wa Yesu ndasenga kuno munsi ari umunsi wo kubohoka ku buzima bw'abantu umuntu muzana kubohora umuntu muzana umwitegevyo umuntu muzana ibyizigiro hari abantu mwabuze abantu mu magume abantu bishwe n'imipanga abandi barabaturiye abandi barazimye barabatwaye ntibagaruka ku buryo mwana abantu ubwoko kanaka mu mitima yanyu shaka usenge watura Imana ikintu cy'Imana cyihari ubundi Imana ndabarekuriye mu izina rya Yesu Kristo ndabarekuriye ndakunda abantu bajya abantu barabahutu ndabakunda ntibarabatutsi ndabakunda sinashobora kubana sinashobora kubavuga nabi sinashobora kubasuzugura usenge mu Imana senga agenda mu mitima yanyu ndasenga mu Imana ukore ku mitima mu kano kanya uzana kubahoka gushitse mu mitima y'abantu uzana akaruhuko mu wa Yesu
ubuzima burabishe mana remo wa Yesu ndasenze kuno mugoroba umugoroba special mana umugoroba mana wo kugenda gufata ingingo zo kurakurira uko ibyagezwe mana tubishize mu kugendera mu rukundo rwawe ibyo bigendera mu ngufu zacu mana ibyo bigendera mu bushobozi bwacu tugendera mu buntu bwawe ubuntu bwawe bwatwe ngo twegere intebe yawe y'umuntu atabwoba bwatwe ngo ubuntu bushobozi gufasha kugenza icyo dukenye mana ndasenga mu izina rya Yesu abana b'abajene bari ngaha hamwe n'ababyeyi babo mana ubagendere ku buryo special ukize imitima yabo nkewe ndasenga ishengero mana ryagirira ino shengero mana iryatwakira Yesaya mana ndabwira ngo intebe y'urukundo ganza ino shengero mana habe mwanya gukanguka muri ino shengero mu izina rya Yesu Kristo habe mwanya urukundo mana urukundo rutangaza ku bintu urukundo rutangaza ku bwoko urukundo rutangaza ku mafaranga urukundo rutangaza ku umuntu ameze urukundo rutangaza kuri Kristo Yesu urukundo rw'abakondisioneri muri Kristo Yesu ubasha ubushobozi bw'ubwiza mana uganire ngoba uganire ishobora kuba mana mu izina rya Yesu Kristo ndasengeye kumwe muri ino shengero mana mu barongozi mu izina rya Yesu Kristo reka mwene wa Yesu agende Yesu abo munezero mana ndasengeye ishengero ry'igihugu cyacu mana amani Yesu yamaze kwiyanduza ari bitandukanye mana mu buronzi bwawe amani Yesu ari ikibazo cy'amoko ari ikibazo mwami cy'intara ari ikibazo cy'amafaranga ari ikibazo bitandukanye mana abarongozi mu izina rya Yesu Kristo kandi ndasenze mu bushobozi bwawe ndasenze mu bushobozi bwawe uganagende ndasenze babana ngo intwara zihagaze kudaharira mu izina rya Yesu abahoke bitandukanye mu izina rya Yesu ababa bafite imana y'Imana zihagaze Yesu zire ku buzima bwawe data reka iyo ntiwanze ubuzima bwawe gitembagare reka icyo gihome kiri ku buzima bwabo gitembe mu izina rya Yesu reka umwuka mwami ugana buri wese unanirwe muri kano kanya mu izina rya Yesu ndasenze mu bushobozi bwawe mana reka ubuntu bwawe reka ubushobozi reka mwami w'umuntu agendagende mu mitima cyangwa ikizigiro agendagende mu mitima n'abashengerebe sonderebe koya data ubushobozi bwawe turabushima ukaba ushobora gukora abana muri kano kanya ubushobozi bwawe Yesu ubuntu bwawe mana reka urakora ndaguhaye ishimwe Yesu ndaguhaye ishimwe Yesu ndaguhaye ishimwe Yesu uri ubwanjye uri kino kibanza uri ubwanjye mwami wanatugirira neza mana wanatukuza imitima yacu umunezero wawe akaruhuko kawe mana isabato yawe ibyizigiro by'akazoza urebe y'ubwoba bw'akazuza y'imana mu izina rya Yesu arazuba ubuzima mana atabundi bazoba witegera cyane uzira amaganya mu izina rya Yesu Kristo reka ubushobozi bwawe ukore mana reka icubara cyawe cigaragaze reka ubuntu bwawe uganze reka umuco wawe utumurikire reka ubwiza bwawe utumurikire reka ibendera ry'ubuntu riduze mu ino shengero mana reka icubara kibi cawe data turaguhaye ishimwe Yesu turaguhaye ishimwe Yesu